Bali kewiaktianipun wibuh antuk sumber daya alam. Silitunggalipun ring kuentenan pesisi sekadi widang perikanan. Silitunggalipun perikanan ring Kabupaten Badung sani sampun presida Kelimbakang becik nganutin sarang penincap pariwisata irike. Sumber daya alam Bali mejanten dahat wibuh silitunggalipun ring pesisi sani kaduenang. Keramal sani jenak ring pesisi akehan ngandelang daging segara pinake pengpo jiwa sekadi ring desa Kelantuban. Para benega irike sayan maju nganutin sarang panglibak pariwisata sani wenten. Tiosan mencar ulam ring segara para bendega taler ngolah langsung ulam sani kapolihang. Ulam sani kapolihang raris kapi suguhang ring rumah makan Wiadin Cafe sani kaduenang. Sani istri taler nyaringin mekarya antuk jasa pijat sani ketanjang majang wisatawan. Kuentenan ulam para bendega mejantan becik inggian ring kuentenan cumi Wiadin soro ulam sani tiosan. Ulam para bendega ring Badung keanggen nagingin pabuat pariwisata Bali kantos ring dura Bali. Kewibuhan ring pesisi punike nenten lempas saking adat Wiadin budaya sani wenten ring Bali. Para bendega stateng inggilang kuentenan Tri Hita Karana. Desak Aryani, Bali TV.